Ora ke ufanga penga I te whatapto pe whaafakat pe mihen. Ta mo moa ke taria te wheu I koen. Wheu pe whaamai ke te ako ko peu whenga marien ke taria reo. Wheu I ko makatuunga I a matiu wa ta no ve sta valu. Ai a koe eke o pehe pe ko hai e maka koe. A winga kia si isu lang hake anu siasi. Matiu wa ta no ve sta valu ko ose ni hanga e pita whaha ko si isu koe misa ia ko aloe o tua. Pea taria si isu, kau he taria si isu ene pehe. Koe ni e gurea foki a te koe, ko pita pe maka koe. Pe funga makani te ulanga ai hoku siasi. E kai maalohi ki ai, e ngahi matapā o he te si. E ko, wheu heu pepe ko hanga wheu ko hai e maka koe ni kuhinga ki ai. Ai kānoa si isu, ai maka koe ni ulanga haki ai, ai siasi. Koe, kono moni, to kono me peto inga to I tapu, ke te tau tolu kono whakamahino, ai maka koe ni. Eia, e tau laki o peka pita. Tānoa kia pita, e ulak pita wahe ua. Paka ves whaa mo I nima. Utu bena e pepe hui na whai kia pita. Ana whaukai nihi, I makatu unga wholofola si isu, nā ko pita e maka. E tau mai ewe si isu, e whamarima. Tau mai ewe pita i ke te tau tolu. Aia I ho mo unu ki ai kuni ungan ka sisu. Mo unu mai ki he eiki ke sisu io ki he maka mo ui aia ko whakatare I e tangata. Ka he a whio ai o tua koe maka taunga whiri, koe maka mahu inga. Pe mo tuku ke langa ki mo tolu foke he koe koto maka mo ui, mo whare whalau maari e. Ke mo hoko koe tuunga taula ai ki tapu. Ke atu whei lau whalau maari e. Aia ko hoi fuai ai o tua I e sisu Christ. Ai kumena wit me tānoe a pita. Koe maka ia koe niko karaisi, koe maka mo ui ia ko atu ki tau tolu, o langa hake ai ki tau hoko ai, koe whare whakalau maari ai, koe tempare o tua, whare roto o tua, koe tempare kakai, ne hanga o langa hake ki tau tolu, I maka tuunga koe ko karaisi. E ngata aika ko pita foki, tau mai whamore Paula, ko Paula me tala mai te tau tolu, e wheso wa he ua, te ulau me vesi wa noa ke ua, ai e kune pe, e kulanga ki mau tolu, e maka tuunga koe kau apostolo, me kau polo fita, ko Sisu Christ kono maka tau whatunga mo tua aia. Aia o whai ai pe he nea whio, ai hoko hoko re rei o e whare kotoa. Pe wha au hake ai pe ia ki hoko kwa tempa re tapu tu I he eiki. Ai nea whio, wha hoko ai atu mo tolu foki e whare. Mo no fuanga o tua I lau maari. Ai tu meta tau pe. Ka mai pe mo I e Paula ke te tau tau koe whare kunu langa he o tua koe whare lau maari e. Koe whare ko ia ni langa hake ia. O maka tuunga, I maka tuunga koe ka apostolo me kau palofit. Ai ko whakau ka apostolo, kau e pia pitai, ka koe winga te nau ngahi tohi koe ni tohi tapu. Kau palofita na nau whau ngahi tohi koe e whakamutua, ka apostolo, na nau whatu ngahi tohi koe e whakafou. Neo mo kai ke apostolo a maake pe moluke. Ka koe tala noa a maake, koe tala noa e apostolo ko pita, koe tala noa a luke ke sisu, koe tala noa e apostolo ko paula. Pe koe iai, na tari ki naua koe ngai tohi whaka apostolo. Eia, ia bene whika wakin me whakape si isu, ki funga makani pita, e koe uhinga. O pita mo ki nau tolu nau whaka mo oni, ki hono langa hake, ki wholofola koe ni, ai ni tala mai kono makatau whatunga mo tu a ko si isu Christ. Pero ke ngata ai, ka koe pelu wa he taha ua fok, tala mai te tau tolu, ai koe siasi koe na pe si isu fok, te langa hake ko siasi e funga maka koe ni, koe ngai siasi koe ia ki ha, tala mai pita he pelu ke te tau tolu. Ka mo unu ke mo unga ko saione, ko kolo e tua mo ui, ko Jerusalema whakalangi. Ke ngahi toko manu angelo, ko katoanga, e ngahi ulaki foha ko tohi e langi, pe ke he o tua, ko whakamau, e kai ko toa pe, pe ke ngahi lau maari o e kauanga tonu, ko whakahao hao, pe ke sisu, ko whakalaloa, e whakafu ou, pe ke taa luluku, aia kune rea rei hake ia e pe. Aia, mahina piti me whamatala e koe ni, ko siasia koe ni ulanga hake, ko siasia ngahi ulaki foha ko tohi o nau hinua, e tohi o e mo ui I he langi. Ai ko ke pehego a siasi mahamani, ko siasi whakalangi koe o tua, ko nau tolu ko tope, nau tui ke eiko si Isu Kraisi, nau kau na toke, ko siasi katolika, ko siasi ko siriana, ko siasi I hen, ko siasi whakalangi ene o tua, whakakau ke hano kai ko tope, ain ko tā noa ke ea pita, ain ko ato lang hake si Isu, ko funga maka mo ui e ke tau hoko ai, whare whakalau maari e o tua, pe tau hoko ai ko tempare, ko awhio anga ia, ko lau maari atu, aia, kono mo nia, ko whare whakalau maari e, ko siasi, o e o tua, ko siasi a ko tu ilangi, o na ungahi hingoa,
tohi mo ui ko me nau tui ke e ko Sisu Christ. E ko tau tali tau wheu, ko hai maka ko na uinga ke ai. Ko maka, ko Sisu Christ ko maka mo ui. Pa ko Sisu Christ ko ia tala noga ko palofita mo ka apostolo i he tohi tapu. Kono maka tau whatunga mo tua tohi tapu, ko maka e ko unehanga puke ka palofita mo ka apostolo, ko Sisu Christ. Uhinga tala noga ka palofita ka Sisu, pe uhinga whakamoone ka apostolo kia Sisu, ko Sisu, maka mo ui e tano ke apita ulanga hake ai siase o tua ek mau kore ke hanga mo avi mau toro langa hake maka ko ia o Christ mau tui pe itai e ke te koe mau tupu e hoke whare whalau maari pa fio lau maari e te mau toro me te mau toro o taf me matawai o mo ui ke ka kai ko toa pe i mahamani Yes, Jesus Christ ko mau wha mo ui Amen Ala pita mo mea mai mo mea